Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an Khasi Hospital kabdan halum sopet neng kalawanra ye kajing yatai ka dorbal yur jung Khasi Hills Autonomous District Council ke HADC hadin ba u MDC kalaban mauprem ba Ricky AJ Shulai ulabu jingkli halor kajing yarap bisa kabaka council ka ju Aisha kati ka jaka sumar Abawan ra kamat uba Ricky ulakali na ka executive committee EC laga council kadang beteng ni ban ai jingirap pisa ka Khasi Hospital bat katnu ka jingirap ka blaju ai man la usnem ulapan pauru ka jing sokhya ba ka hospital ka dewe na ki jaka sumar ki badan ka jingade ba ka jing teli ba ka jing lenti jang ka jai bin riu Khasi bad kadang syakri ya bon ki pat ba ki bawan na keleng ki benta ka ri Khasi Nagalim ke executive committee ka ba ai jubab do CEM ba Winston Tony Lingdo la pentip ba ka HADC ka jumang jingirap pisa hadu ndulak tingka shisnem syakti ka hospital. Nrei namar ka jing pisa ka council kadang mat menta ka jing pelat ketika jingirap kam syamla longkat kum kapor ka balabu. Hadian kene ba Ricky Shulai la kentui ke isi ban om shu no ye kene ka kam nrei ban shimkhya ban wat kilat kelenti kumno ban penti kena ba ka Khasi hospital kadang la ban betengi ki jing syakri sumar jongka klam kanu ka jing ka bajur. Ulo ong ba ki jaka sumar ki ba ai jingirap syaki pat ba khamda makithan nong kendong bar ki benta ki berang duna ki la jingirap sumar ki de ki bedan kamban yo jingirap na ki bor sarkar ulapan pauru balada omdan ka jingirap ka babiang kala ban kata omtang ka jingyat bet bet renti jongka hospital hendai ru ki pat ba ki bashanya ai ki jing syakri jongka haba jubab iki jing kali babot ka AC kala ong ba kadang tip hai ka benta ka bedan kam jong ka hospital barkan sabi syarbnya ega jinglong jingman jongka kala penti kenaru bakan wat ikila jingirap kat bala wat lada ka council kadang ikendu ega jing akaliang ka pisa tingka ka jingya tai halor ka nika kam kala pen pau ka jing sngokya jing dikot ka yang darbar halor ka jing don kam ban penne pensa ega jaka sumar pat ba ki bla syakri ki pat ba la bunsnem bat ban penti kena ba ka jing syakri hakaliang ka kot ka kya kandang beteng klam jing thon ni awak hajar khatnyo khatha bagi layo bente ya kan ka traditional hospital bagi khot apa lum pedneng ngasko dab ke cikemen to kopor beri ngakmau ka discussion jogi kalong ba ketika hospital kin ketub borok gitu ki traditional ki ba ai medicine ki ba practice ke to ki ba biang kindon hakoi ka shetri katno kan long ka ba ipu iping Hendri dengan lagi yo wan biang hangnya apa council ngai ba adu mentah kata kadang ni sa untuk dengan i kena ke jubab being list out dengan squad bentuk you know lah list out kena ka hospital traditional medicine institute hangtai hapo room software peneng ke bening khat ke menor la list out ya ka center of learning knowledge and service di ar penriu tarik Julai arajar akusau bat ka amaun bakili sekaniru kadai hadu nriulak shisnem kabakam pula kalongba Mr. Chairman sir ya kani ka list kaba kila lisu kilis hawai ubreu katkum ki record ngai kerteng iba BJ bersat kilis hadu arpausnem Mr. Chairman sir hakador nriulak shisnem ia kumban jubab ia ka supplementary jingkali ka jong member beran burom la list ya kani sya ka Center of Learning Knowledge and Service but sya iba BJ bersat iba ini try dong kani ka center function katakan bala list kemai mo kala kala kamdesu traditional medicine institute na sekolah bentuk kala function ne ngaru na dan keju kemensian kejing smokia kemudian i member ibu kejing teli hak apa idai bat kanika lum sobat peneng lani ke menor haduk mentah ngimpat yo kanu ke report nakalian ke jonga ngalalik RCM syati bende inspection but kapin pangmet ya Mr. Chairman sir namar bangai i ya kani ke institute Lashna ya ka hakador keberem kapoi hadu kendai klur tau pinyolak lamot kendai klur siteng Mr. Chairman sir la penlut ya kani ka building dadu tukisdam ki bladat Henry hakanu ke rukom ke bapen lingo ya kani ke isi ke ba mentah kadai ba
Hadin balada psnai katai ka building la ai wai pat cha uwi ubriu hakador nriu lak sisnem kataru hadu arthosnem ti habang andek bende yak inspection ka jonga hangtai ngan shiyu thu bagi nyetip lang hapo ka house por kawai kani ka jaka i kumba kalong ka jaka ying ja jongno re jongno ngam shim lalap ya kata ka Center of Knowledge and Learning bakan don ngam shim lai i staff ki jongki ngam shim lai i ya kanu kata ka activities ka bandan hakatu ka menor ba kan wanra shisha ya kata ka jingtmu jongka district council wanra ya kata ka healing and wellness center kumbala tmu dari isi ka barem but kabapentang mek shushu yang Mr. Chairman sir kalong ba itu ki yeng kiba labai tingka na ka district council hadu khandai floor shiteng manta kila jot kila pra ba ngala juong ru ya ki para member jongi ba na shooting ba kani ka menor ante hapo lung sopet beneng kan sakala longkum ka jingking kalong kepada hantai hapo dam but ladang imle na kalyang ka isi ka jongi insa dan hapring ka jingdu nong ka pakraw ka beidei but ka intention nani kata ka jingwan ra jong ka isi ka berem pan klan shisha ya kata ka khasi traditional herbal medicine ti kuman syujuba ya ka jingkeli ka jong i hadu mentang amshim lai ba kandon kanu ka jingtray kam ka beidei but katay kalum sopet beneng nani ka menor ka padon hangtay na si chairman sa angin syuya le tumur ya kata muru umlong andai ban ongpat bangin don borsyu na ka isi kata Mr. Chairman sa nam so yahap namar ko mga ong meneru ba hapor belis ya kani ka KTMC building hangti hapo menor alum sopet beneng ru imat la le tangwe arnut namar baki members ki badan hadu shifomut hamiru kimdan kanono ka jingtep te banjubat ya jingkeli ka ba ikeli congress ngan ong mitang kani kawai ihapan explore ya legal ways but lada ka sya lingba ka legal ways banginyo konrup bian no ya ka building dalay ngandan kanono ka jing artapin banginle kata Henry ha ka beidei bat ka lease agreement padete namnumla bangan syuong ba ngindon borsyu mangi kabor kadang sa bat ka district council bat kumno ban penduk pendam ya kataru ngin yele ba ka lenti ka popet bat bangin numla bangin syu tombor tang bala don ka lease andai ka assurance ka bang aku aban ai kadai ba kabor ka syong bat ni ka district council bat hadin bang ong ya kataru ngin ya honor ya kani ka lease agreement bangin the pin popin kadon na ka clause nani ka section hakatu ka lease banila dan penduk pendam mo ya kani ka building kung bangalaong beneru dan sedang banila dan shimbiang ya kani ka building tang na iwi kendon ru namar bukan sil ka baywa lakan ken ya kataru niru sedang di hadin lai sautli ki reminder su imshim la sil ya kata ka baywa tanga itaru ilala bangin kini yang ya ka building Henry kung bangalaong bene ngamnum kwa ban misli ya ka house takada moong bangin ya consult ya ki legal advisor ki jongi dan ki lawyers kumnu nila dan shimbiang illegal ya kani ka penting hakalenti ka bobek bat ka basyai nang ni syukmat nang ba ini ba biji bersatu indum yo la yo dan issue ban ra yang isi pakut dan ni ban drive ya ka district council syakakut tang ka baydai bat ini mamla jong kani ka list Chairman sa Huwag kalasay kajing juba kajong yang badan buram tinday ay kipor kibalalit but kajing dam kajong kani ka CTMC ro kadai sibenta dan promote but kini ki traditional practitioners ibajuay daway kinbat no kabahi bahak ni ka jula ka joni kibon sisa kini kibahay daway kinbat tinday nakaliang ka jonga ngakwa banyo ay kajuba besay ladang don neem kun kata kabakin sure kabakin one sa council kabakin register lagi kun kita traditional practitioner namarba kami ka institute kaladan kaat kaladan but hakaat ru kalang very bad
kaba laila bat dan kubor bat dan penkran susu ya kata kejing ai dawai kendat belong di berjigai dawai kendat belum kenrai kejong kejang kejong dengan susu dan keling isi yang mengikan bagi penseluruh ni kita penseluruh so kami traditional practitioners bagi wan dan register health accountant. Mr. Chairman, sir, warna member ibu itu supplementary ila deviate naka principal question. Andai itu dan juga dia kata, aduh mentang kita penseluruh ya ki nong ai dawai kenbat ki banyong ki traditional healers di kadon ka registration department du ka register ini ka itu ini hadu kala support ka banga ngayo ila ayo ban register hadu shispa arngot ki practitioners na ki as na ka shispa aku sanli ki application ki ba kilawan ban apply shani di kani gadi kum kala support ka banga ngayo hadi di tinjat panai trader andai ngambil penuh ka jing artin ba kini ki ba kini shispa aku san buat ki bawan ban apply ilayo ya certificate apa bedai ba ban itu no iki kum kita di practitioners dan kita ki nong ai dawai traditional medicine hakani ka district council of the Sejongi tingangai kata sina lapan ka kli ngapa ban kadonnem ka jinya trai lang bat ka sarkar kaneka KTMC bagi department bopiar yang sarkar aduk mentah dapat yo kano ke report bat ong ba kani ka KTMC department ke jongi kaya trailang pat ka sarkar dan ni kayo jinyarap na sarkar nomor ba ngimpat don kum kata andrai kaladan ke jingya keren pat ka BKCIC pat katay ka badan ako operasyon ka Institute of Biotechnology nomor ba iway ni ki members ibadan hakani ka KTMC Dr. JP Lindo pat kiway iba kay nakani kalan silawan ni pendo yang naka-post ko for bagi yung magkadan ka funds di